Jausan para ka rin kakasal. Arnie Beltran, 41 years old. Manoknangan, Santo Domingo, Lubao. Anak ng Wilfredo Beltran at Melda Robredillo. Makatalagang kasal kang Melissa Asidao, 29 years old. Manoknangan, San Pedro City, Laguna. Anak ng Roberto Asisdao at Jenny Muarez. Luigi Rafael Maypid, 31 years old. Manoknangan, Grand Palazzo Residences, Eastwood, Quezon City. Anak ng Enrique Maypid at Maria Nonita Navarro. Makatalagang kasal kang Jean K. Bulaon, 31 years old. Manoknangan, Concepcion Lubao, anak ng Diosdado Bulaon at Lourdes Beltran. Russell Estupiga, 24 years old. Manoknangan, Santa Catalina, Lubao, anak ng Reynaldo Estupigan at Nelisa Estupigan. Makatalagang kasal kang Maureen Garcia, 21 years old. Manoknangan, Santa Catalina, Lubao, anak ng Manolito Garcia at Marie Garcia. Michael Songko, 25 years old. Manoknangan, Santo Domingo, Lubao, anak ng Jose Songko at Lily Herona. Makatalagang kasal kang Karen Sharon, 25 years old. Manoknangan, Santo Domingo, Lubao, anak ng Jesus Sharon at Milagros Manalo. Mark Justin Matias, 26 years old. Manoknangan, Santo Tomas, Lubao, anak ng Joseph Matias at Emiliano Manuyag. Makatalagang kasal kang Mabel Ann Molano, 27 years old. Manoknangan, San Juan Nepomuceno Betis Guagua, anak ng Manuel Molano at Lolita Laksamana. Paul Acordao, 27 years old. Manoknangan, San Nicolas II, Lubao, anak ng Daniel Acordon at Elena de Leon. Makatalagang kasal kang Carmina Lugto, 27 years old. Manoknangan, Santo Domingo, Lubao, anak ng Arnaldo Lugto at Gina Montemayor. Nung atin pong tututol o sumbagal karyating kakasal, malyari pong ipabaluta namo king opisina ning parokya o diretsuta namo po king kekatang pari, dakal pong salamat.
karaniwan a PANAUN. Iabetala naman kaniting Santa Misa, ding intensyones ding balang metong kay katamo, bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo. Antimurin iabetala karing panalangin tamo, ding hanggang doktor, nurses, at sablang frontliners mabilugayato, asasawop at magmalasakit kay katamo kaniting pandemya. At ding sablang masakit, ami apektuana kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Magdaon kapasalamatan kambeda ring karelang pamilya, Jewel Mark Trinidad, Annie Flores, greeters and collectors, Cesar and Juliet Manawis. Para king birthday blessing ng Karina McCormick. Para king special intentions kambeda ring karelang pamilya, Mr. Rodolfo and Vice Governor Lilia G. Pineda, Governor Dennis and Yoli Pineda, Mayora Esmeralda G. Pineda, Board Member Mylene P. Kayabyab, Chris and Mel Imbo, Dr. Trinidad Roque Arcila, Priscilla Buwan, Briella Hope Lugto, Liway Abiado, Rosalina Kagulangan, Remy and Hermie Vargas, Harvey Danan, Arnelito Mendoza, Joy Escoto, Hector Flores, Sara Claudine Bañez, Edward Lindon Roncal, Monico and Leonora Bansil. Antimurin paraking birthday ng Franklin Flores. Paraking malagwang kapaldanan dari, Edgar Garcia, Glesilda Bernandez, Alex Vergara, Joan Marie Vitug, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Consuelo Mendoza, Nit Sabado, Agustin Nelson Bitug, Ensing Kagiran, Francis Lisama, Myla Cortez, Marlene Kitoriano, Mauro Bitug, Jenny Yumul, Mona Lisa Ginalon, Arvin Jan David, Kelvin Kiambao, Delina Tumbaga, Josepina Kiambao, Kian Jo Kiambao, Arlene Apaya, Sani Canlas, Kim Jacob, Alex Vergara. Ganakantala naman din kaluguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na di, Nilo Paule, Virilio Cosio, Emigdio Lingad, Eugene Bitug, Ludovico Lasarte, Norberto Miguel, Erlinda Dakis, Abunjo at Guadalupe Santos, Raymond, Rowena Santos, Wilfredo Santos, Andy Arcila, Florentina, Placida, Rosalina, Francisco, Jose Cosyungco, Antonio Ko, Victoria Ko, Bernadette, Angelita Malyari, at ding maldang kaladwa king purgatorio, lalong-lalo na rin ang ala ng makaganaka karela. Purihin ang kanyang
Kinigig pa ang paninganak, panimbanal ay Espiritu. Amen. Ingrasa at kapayapan kinataya sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ting pamisan metong kang banal ay Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay kaantimurin. Kapatid siya tala ng kaya katang kasalanan, man karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Kita mo nga po. Magumpisal ko kin Diyos sa mayapayang totoo at kay kayong kapatid, wala may kasala kong bina, kingisip, amano at tapat, at may ilawang kakulangan. Ulinde na ipanigapo ko kang Santa Maria, Kapilanman Birhen, karin sa Blang Anghel, Ampon Santo, at kay kayo kapatid, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. King Diyos sa may ipayang totoo, pakadulwa na katamo, at kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo, itala na katasan na kimpilang hanggang. Amen. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ligaya king Diyos, ikakatas-katasan at inyato, kapayapaan ay taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, ikakatas-katasan at inyato, kapayapaan ay taong kayang kaluguran. Ginong Diyos, sariniwan mo, Diyosing mamayupayong, pupurianda ka, parangalan, maligayan, lakat sa sampan. Pupurianda ka at parangalan, maligayan, lakas sa sampan. Ligaya king Diyos, ikakatas-katasan at inyato, kapayapaan na rin taong kayang kaluguran. Ligaya king Diyos, ikakatas-katasan at inyato, kapayapaan na rin taong kayang kaluguran. At inyato, kapayapaan na rin taong kayang kaluguran. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, pag nasan mong akatagmumiya, yung anak mo kiti sulip, bilang kayan tabi mi king biye. Papanatilian mo king parating makagising at masigasig makibat king lugod na. Ayalok na kay kami kaniting Eucharistia. King kayang pamamatawad, karing kapalyarian king biyemi, karing kekeng kapatad, apagkatiwala na kay kami. Bustan mong iya ing maging kapayapan mi, karing kekeng kaligaligan, ing tulami, ang giyang potang daralan king kasakitan, ing biyemit ligaya, lipat ning kamatayan. Bustan mong palubana kami, king alangkopas mong bangketi, king tula, uling ing ginumi, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning kabiasnan. Ing kabiasnan mas lagya, iya makulimlim, ditakman, ding malugod kayo, malagwareng atuklasan, at akakit, ding agad, ding magdulap kayo. Ding mag-imbot kayo, malagwanom panusigan, pakilala yang agad, karelangan. Manaya kang maranon kayo, at eka may sakitan, dasnan mo na yung makaluklok, king tukuran mong eran.
Isipan miya mo, lubos mo na yung atalastas. Abangan me at ingkabalisan loob, mabating ya. Ingkabyasnan, mismo luluyon yang manintun, karing matampang tanggap kaya, at malugod yang papakit, karela, king pamaglakad da. Asa labungan nung agad, busal ning pamisip-isip da. Ing amano, ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Ing kaladwa ko, mauya keka o Ginong kakong Diyos. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Ginong kakong Diyos. O Diyos, ika ing kakong Diyos, tapat ka dakang pagdulapan, ing mabilog kong pangataw, mauya keka, ing kaladwa ko, managing panya keka, king melangi, at mga batak agabon, amaw keka. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Ginong kakong Diyos. Paintulot mong ing akit da ka, king banal mong santuaryo, pakit mo kako, sikanan mo't upaya, ing lugod mong alangkupas, mayap e palap, kenimbeko, inya, pupuryan da ka. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Ginong kakong Diyos. Pasalamatan da ka, keka ban nimbeko, at manalangin ko keka, ing kaladwa ko kumabsiya, antimoneng ating piyesta. Dalitan da ka, karing mga sayang kanta, ning kapurian. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Ginong kakong Diyos. Gaganakan da ka, habang makakera ko, kilob ning kabukas, ika ing isipan ko, uling parati mo kong sasaupan, king lilong dim pakpak mo, karin masaya, dalit ko. Ing kaladwa ko, mauyake ka, o Ginong kakong Diyos. Pamamasang ibat, king muna ng sulat San Pablo, Karintao, Tesalonica. Kapatad, buriming abalo yung katutuan, tungkol karing mga mateno, ban e kayo lungkot, ante mo rin tao nga lang kapanayan. Maniwala tamo, king mete Jesus, at sinubling mebe, inya maniwala tamo, impasublian na lang namang miyanin Diyos, din sablang mete, amanalig kang Jesus, ban iyabe na lah kayo. Itiyay turuning Ginoo, asasabihan mi kaya kayo. Datang yang pasibay yung Ginoo, at itamong mabiepo, kingaldo adatang nakatamo, eta lalabisan, ding mga mateno. Kuldas siyang iba't banweng Ginoo, kayag naning siwala ning Arkanghel, amamaos at mumutos, at ning tiyup ning trompeta ning Diyos. Muna na lang subling mereng mga mate, ating kapanaligan kang Kristo. Kay bat na nito, itamong mabiepo, iyukyat nakatamo kimbiga, at iyabe karing pepasublian ng mi, ban sa lubungan tayong Ginoo, kinbanwa. At kanito, akayabe tayong Ginoo, king kapilan man. Inya, may papamatula kayo, king metong at metong, kapamilatan da, reting amano. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos, parangalan tayo ing maya pabalita.
Ingat kayo at magsadya. Uling eyo balo nung kaplay niya datang, inganak ning tao. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Yung ginamanatili kaya kayo, At kekan timurin. pamipasya king maya pamalita, agpangkang Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Jesus selitane iting talimhaga, karing kayang alagad. Ing kayarian ning banwa, apakiwangas me, king antikaniti. At nga pulong dalagang linwal, bansalubong king lalaking kakasal. At inyang daralang sulu, ing balang metong karela. Ding lima karela, mangmangla, at ding lima naman, may isipla. Ding limang mangmang, delarala, ding karelang sulu, dapat elamig bakal laro. Dapat ding limang maisip, may dalalang aliwang laro. Bukod kaya tangatsyo, karing sulura. May antalayang lalaking kakasal, king panyatang na, inya ikwarang mi tunduring dalaga, ang king mi patudtudla. Dapat inyang kapitangan ng bengi, meramdaming kulisak. O inina, ing lalaking kakasal, lumal na kayo at salubungan niye. Migising la ring apulong dalaga at inayos dala ring karelang sulu. Ngara ring limang mangmang, karing limang maisip. Ida kayo kami, karing ke kayong laro, uling matadala ring sulumi. Dapat nga rang may kibat, magkang makagyo ke katangan. Maya pumunta kayo sa guli, karing tindahan, at sali kayong para ke kayo. Inyang linwala ring limang mangmang, bansaling laro. Kabang alalo, dinatangya, ing lalaking kakasal, ding limang maisip, ang makapanaya at makasadya, may lawas lang linog, king lugal ng kasalan, kambe ng lalaking kakasal, at may saraya ing pasbol. Kay ba't nanita, dinatangla ring limang mangmang adalaga, gino, ibuklat siya po ing pasbol, ngarang kukulayit. Dapat nga nang may kibat karela, makanano king ibuklat, era kayo akikilala. Nga kuwari, nga nang memo po si Jesus, maglame kayo, waling ayo balo yung aldo, ning oras. Mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Naalala ko pa nung bago akong assign sa isang parokya. I was newly assigned in a parish. We were recruiting new members of the EMDC. We went to a place, to a person who is, what do you call this? A supervisor. He was a supervisor at a certain school. And according to the recommendation by the head of the EMDC, ano siya, good moral character, at somehow may kakayahan because he was supposed to be a supervisor. But then when we gave the invitation, he begged off, saying that he is too busy in his work as a supervisor.
at hindi ko kayang sagutin ang responsibilidad na ito because this will be a commitment. Pakikay mo. Lalipad siya. Dahil may bagya. I could not accept the invitation, he said, because supposed to be I am committing myself to the Lord. I don't want to make a joke out of it. It is something very serious. So I want the time when I'm ready, I want to be fully committed. Di ko pwedeng lokohin ang Panginoon. I cannot do it just like that. So he begged off. He said, just wait for a while. Sometimes it will, more than 2 years, Father. Sabi niya, I will be retiring. Then I will be prepared. So after 2 years, more than 2 years, again, we invited him to join the EMDC. But he said, well, I'm already retired, but I'm still preparing something na inaayos ko pa ang mga papers ko and so on and so forth. So another reason for him to beg off. But then after some time, bumalik na naman kami. But then this time, he was invited to be an advisor to a private school. Magsaserve siya ron. Sabi niya, hindi lang po kayo, Father, sabi niya, I will just, I will arrange my schedule, no? Para pag tinangkap ko itong responsibilidad na ito, I can really be committed. You know, few weeks after our last visit, he suffered heart attack at namatay siya. He suffered heart attack, namatay siya. I was so downhearted kasi sabi ko sayang. He could have accepted it kahit naman lang na tinanggap niya, no? Something worthwhile for him. No? You know, there is a certain Scottish writer by the name of James Barrie. I'm not mistaken, James Barrie. He said, the most dangerous day in man's life, the most dangerous day in man's life is when man discovers the word tomorrow. When man discovers the word tomorrow. For on that day on, he learns to procrastinate. Procrastinate. Ito yung tinatawag nating manana system. No? We take some time. We use the word bukas na lang. Bukas na lang. Bukas na lang. No? Bukas na lang. Never to put off. Never to put off until tomorrow what you can do today. That is another saying. Do not put off until tomorrow what you can do today. Because that tomorrow may not come. May not come. No? Ito ang mensahe sa atin ng gospel na ito today. This is the message of the gospel. No? It is the parable of the 10 virgins. 5 of them are wise, 5 of them are foolish. And these virgins, supposed to be their bridesmaid, no? They have to be an entourage to a wedding. Isa sila sa entourage sa wedding celebration. Kasi during those days, in Palestine, the people who are getting married, they follow a particular cultural way of celebrating their marriage. No? So usually it happens in the evening, sometimes early in the evening, or midnight, or dawn, early dawn, something like that. No? And it is being intended by the bridegroom, ginagawa, sinasadya,
para lituhin nga ang mga bridesmaids, no? So iyon ang kanilang ano. So when the bridegroom comes, the bridesmaid are supposed to be bringing their torches, and then they will serve as entourage, a cortege for the wedding celebration. So they will guide in a procession. They will guide the bridegroom to the bride, to the house of the bride, and then they will go directly to the house of the father of the bridegroom, where the celebration will take place. When everybody is inside, the door will be closed, and latecomers are no longer accepted or admitted. Latecomers are no longer admitted. For whatever reason, perhaps for security reason, yun ang sinasabi. But that is the tradition. When all the guests and the celebrants are prepared and the celebration starts, then the door will be closed and latecomers are no longer admitted. So itong nangyari. Yung 5 wise virgins or 5 wise bridesmaids, they brought with them extra oil for their torches. But then the 5 foolish bridesmaids, they did not bring extra. And it so happened that the bridegroom arrived late in the evening, and their torches of the foolish ones, no, ay namamatay na. It's about being burned out, no. So they requested the other bridesmaid to share with them, but they said it may not be enough. Kasi during those days also, it's a part of the tradition. If a bridesmaid will have his torch burned out, even just before or during the procession, without the start of the celebration, that is something unpardonable. Hindi tinatanggap. They do not accept any excuses na mawawalan ka ng oil, no, or your torch will be burned out even before the celebration. That is unpardonable for them. Kaya nangyari, they were forced to buy, and while they were outside, dumating yung bridegroom, sinama nila yung nakahanda, and then when everybody was inside, the door was closed. No? So when the latecomers, the 5 foolish ones arrived, and they were knocking at the door, the answer was, I do not know you. Sorry, I cannot open the door because I do not know you. Yun ang pinakamasakit. I do not know you. So in this parable, it gives us 2 important things to remember. One, what we call suddenness. And the second is preparedness. The second coming of Christ will be too sudden. Hindi, walang announcement. Walang announcement. It will just come. And a moment, at a sudden moment, so you might as well be prepared. Yun ang ibig sabihin sa atin. So it is suddenness and preparedness. Pagkahanda. Mabilisan ang pagdating, dapat nakahanda. Dapat nakahanda. No? I still remember during the eruption ng Pinatubo, many suffered, no? Properties were damaged, no? And then lives also, no? Na maraming napahamak during those days because it was so sudden. We do not know what will happen. There was really a proper preparedness during those days. Kaya ang daming napahamak. Ang daming properties na nasira because of unpreparedness and because of it was so sudden that we were caught unprepared. We were caught off guard during those days. Kaya ang daming
napahamak. Buhay na napahamak, kabuhayan na nasira dahil doon. It was so sudden. Kaya ito ngayon ang para bang pinapaalalahanan tayo ng Panginoon. It so happened we are now ending the liturgical calendar. Ang liturgical calendar natin ay arranged not according to chronological order, not according to day, months, years, kundi according to the history of God saving mankind. It is a salvation history ang pagka-arrange ng ating liturgical calendar. That's why it starts from Advent, that is the preparation of the coming of Jesus, the birth of Jesus. We begin with the Advent season as a preparation for the birth of Jesus, and it will end up on the feast of Christ the King, when the Son of God will reign as King of heaven and earth. So yun ang ating pinaghahandaan, no? Yun ang ating calendar. We called it a liturgical calendar. Yeah, it is arranged according to the history of God saving mankind from the birth of Jesus up to his second coming, which is Christ the King. Na Christ will be proclaimed as King of heaven and earth. And that will happen on the second coming of Christ. Kaya kung napansin ninyo itong mga Gospels, no, during these later days and even weeks, no, ay tungkol sa kawakasan o pagwawakas ng panahon. At ang binibigay na punto sa atin ay ang paghahanda. When we speak of paghahanda, it is a question of actively waiting. Hindi yung natutulog ka lang, basta natutulog, wala kang pakialam. Although in the gospel, no, all these bridesmaids fell asleep. No? Sila lahat ay nakatulog. Natulog sila. Even the wise virgins, the wise bridesmaids, they were able to sleep. But then the wise virgins, they were prepared. Kahit na sila'y natutulog, they were prepared. They prepared for it. Kaya meron silang extra. So it means to say na we can take things, no, in a smooth way. Our prepared in a smooth way as long as we are prepared. I still remember yung isang Jesuit priest, no? They were playing billiard. Then one of the conservative priests happened to arrive, and he asked them, suppose a message arrived, and the message is about the end of the world, that in 15 minutes, Christ will come. In 15 minutes, Christ will come. What will you do? Tanong niya sa mga tatlong naglalaro ng billiard. Sabi ng isa, well, I'll go to church and prepare myself. Sabi ng isa, well, I will go to confession. Sabi naman ng isa, I will write a farewell message. Something like that. But then the fourth one said, what about you? What will you do? Well, I am here to play billiard, so I'll play billiard. I will welcome the Lord playing billiard, because this time I'm supposed to be playing billiard. So it doesn't matter, because I am prepared to face the Lord in whatever manner He will come to me. So yun, no? Very peaceful ang pagtanggap dahil siya ay nakahanda. At ang paghahanda natin ay our fidelity to Christ. Aktibo tayong nagpapartisipasyon. And I have been saying this many times. I have been reminding you of this important aspect in our life, particularly our baptism. When we were baptized, we accept Christ. We accept Christ as our Lord and Savior. Okay? And accepting Christ is sharing in His mission.
Isa sa kahulugan ng binyag, dahil tinanggap mo si Kristo, ikaw ay nakibahagi sa misyon ni Kristo. You become a missionary of Christ. You become a worker of Christ. Kaya tayong mga Kristiyano, dapat we are actively participating in promoting our faith, in promoting, protecting, safeguarding our faith. That is our obligation. Obligasyon natin yon. To learn our faith, to protect our faith, to promote our faith. Yan ang obligasyon natin, actively participating. Kaya sa mga parokya, makikita ninyo, ang daming mga ministries. Halimbawa, yung mga LECOM, yung mga Asarets, yung mga choir ministry. Madami mga ministries na, yung mga Knights of the Altar, something like that, ng mga EMDC. Meron din tayong mga apostolates, no? Yung Biblical Apostolate, Family and Life Apostolate, Catechetical Apostolate, and Youth Apostolate. Meron tayong mga mandated organizations like the Legion of Mary, CWL, AOP, and so on and so forth. Bakit ang dami nating mga organisasyon? Ang dami nating mga ministries? So that you can have a choice which one you would choose in order to participate, actively participate in the service in our community as Christians. Para mabigyan kayo ng pagkakataon. And then I've been saying, because if we will not have a part, if we will not have a share in the mission of Christ, then we will not have a part in His success. Kung wala tayong bahagi sa kanyang mission, wala tayong bahagi sa kanyang tagumpay. We have no part. Wala tayong partisipasyon, wala tayong trabaho, wala tayong ginawa. Kaya ang actively participating in the services that we render in the parish, yun ang mahalaga. Actively participating in the work, in the mission of Christ, in every community where we belong. Yun ang ating tungkulin. Tungkulin yan ng bawat Kristiyano na magtrabaho. Ang hirap kasi sa atin when it comes to the end of the world, when it comes to the second coming, when it comes to graces, tayo ay naghihintay lang. Naghihintay, naghihingi, naghihintay. Naghihintay. Kaya kung minsan, pinagmamalaki pa nga, Father, sabi ng iba, no? Father, sabi nila, napakabait sa akin ng Panginoon, no? Binigay ata lahat ng aking hiningi sa Kanya. Napakabait niya. Mahal na mahal ako ng Panginoon. No doubt about that. Mahal tayong lahat ng Panginoon. At ang Panginoon ay mabait. No doubt about that. The problem is, okay, God loves us so much, but do you love the Lord? Do you love the Lord? Mahal ka niya, pero mahal mo ba siya? Ang daming ginawa na ng Panginoon para sa atin. Dami niyang ginawa para sa atin. Ang paglikha niya sa atin. Ang pagtutubos niya sa atin. In our everyday life, ang pagbibigay ng kanyang mga biyaya. Ang tanong, ikaw, ano nang ginawa mo para sa Kanya? Ikaw, ano nang ginawa mo? What have you done to show, to prove that you also love Him? There is no doubt He loves us. There is no doubt He is very kind, very generous. There is no doubt about that. But what about you? What have you done to prove your love to this Lord? Ano na bang ginawa mo? Pinagmamalaki natin ang pagmamahal niya sa atin. But that is not enough. We have to do something. We have to prove ourselves that we receive Him, that we accepted Him. And one way of showing that we have accepted Him is by participating in His mission. By participating in His mission. Yun ang isang pagpapatunay na tinanggap nga natin siya. At yun ang ating paghahanda sa pagdating niyang muli.
We are actively participating in His mission. In His mission, in saving the world. At napakahalaga. Lalo na ngayon, panahon ngayon, my God, sometimes, I don't know what to feel. Kung minsan, sa binyag, no? There was a time, 5 bininyag ko. Kahit isa sa kanila, sa mga magulang, ay kasal. Hindi sila kinasal. And they seem not to intend to get married. What will happen to this child na bibinyagan? Sabi natin, 80% sa mga Filipino ay baptized Christian, regardless kung anong denomination. 80%. But then, let us look at ourselves. Let us look at our country. Let us look at our race. Kung anong klase tayo. Number 1 tayo sa criminality, sa immorality. Number 1 tayo sa graft and corruption. We are known as prostitutes, international prostitutes. When it comes to drugs, isa tayo sa pinaka notorious na mga drug lords, mga gambling lords. Ito ba ang kahulugan ng maging Kristiyano? Ito ba pinagmamalaki natin na mga Kristiyano? Many of us are baptized Christians, but we do not live our faith. Yun ang problema. At hindi natin kung minsan hindi man natin naintindihan what it means to be a Catholic, what it means to be a Christian. We don't even know the 10 Commandments. We don't even know the 7 Sacraments. What do we expect from us? How can we help others? How can you help your children to grow to become a better Christian kung ikaw mismo hindi mo naintindihan ang iyong pagiging Kristiyano? Pinabibinyagan mo yan? Hindi ka man nagsisimba? I'll be asking them, ikaw ba'y nagsisimba? Paminsan-minsan ho. What do we expect from these parents of what they would do to their children who are supposed to be baptized? Nabinyagan nga tayo. We are called Christians, but we don't even understand what Christianity means because we are not interested in knowing, in understanding, in studying, in learning our faith. We don't even know our doctrines. We don't even know what makes us different from other religion. Kaya sinasabi, pare-pareho lang, Father, pare-pareho lang. No, hindi tayo pare-pareho. Hindi tayo pare-pareho. May kanya-kanya tayong paniniwala. Kung minsan, there are differences. And then when some denomination will approach us, ay kayo kasi you are worshiping idols, you are worshiping images. And then tayong hindi nakakaintindi, oo nga no, we are so worshiping images, and it is against the law of God to worship images. But then, hindi nyo alam, you cannot find anything in the doctrines of our faith as Catholics that tells us that we have to worship idols or statues. Wala na doktrina natin yan. Hindi, they accuse us of something we do not have because they don't understand us or they simply misinterpret our practices. And they judge us for that. And we Catholics who do not understand ang ating pananampalataya, ayun, oo nga ano, kaya aalis ka na lang, punta ka na lang sa kanila. And then another one, no? Si Mary daw, we are worshiping Mary as though she is a God. You can never find in our doctrines telling us to worship Mary and to consider her a God. We never consider Mary as a God.
She has a special place in our heart because she has a special place in our salvation. And it is the work of God. It is the will of God na siya ay maging pinagpala sa babaeng lahat. Ang pagbibigay natin ng honor kay Mary, we are just relieving, we are just giving meaning, we are just, what do you call this? Giving emphasis what God has done to her. Ang ginagawa nating pagbibigay ng importansya kay Mary, para bang binubuhay lang natin ang ginawa sa kanya ng Diyos. Ang Diyos mismo ang pumili sa kanya. Ang Diyos mismo ang nagsabi sa kanya on the lips of Isabel, but overshadowed by the Holy Spirit. He said, pinagpala ka sa babaeng lahat. By the power of the Holy Spirit. Elizabeth was able to utter these words to Mary by the power of the Holy Spirit. At itong ginagawa nating pagbibigay ng papuri kay Mary, we are just trying to relieve. We are relieving what God has done to her. Tayong hindi nakakaintindi, oo lang na tayo ng oo. At it is our responsibility. And there are so many books, lalo na ngayon with the internet, so many ways you can learn our faith, our doctrines bilang isang Katoliko. Ang hirap sa atin eh. Ang dami nating inaasikaso sa buhay natin. We spend so much time. We are preoccupied with so many things except what is important. That is our faith. You are so busy with your teleserye. You are so busy with your work. You are so busy with your text mates. We are so busy with so many things. With so many things. But we have no time to learn our faith. And that is our responsibility. That is our responsibility. Pag-aralan natin, alamin natin ang ating pananampalataya. That is our responsibility. If we are really serious in our relationship with God, we have to study our faith, our religion. Otherwise, may sagutin tayong malaki sa Panginoon. So isa siguro sa ating paghahandaan, there is one thing very necessary as a way of preparing ourselves. It is first and foremost to know our faith. Hindi tayo kakasya lang sa paghingi ng biyaya sa Panginoon. Hingi tayo ng hingi ng biyaya. Kung minsan simba tayo ng simba, dasal tayo ng dasal, not because we love the Lord, but because we need the Lord. Kailangan lang natin siya. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nagseserbisyo, kaya tayo nagdarasal, dahil kailangan lang natin siya. Hindi dahil mahal natin siya. These are two big difference. There is a big difference between these two. Kailangan natin siya o mahal natin siya. Mahal mo siya, then nakahanda kang ialay ang buhay mo para sa Kanya. Hindi lang sa kailangan mo siya, dahil sa malaking pangangailangan mo sa buhay mo, it is not a question of kailangan. It is a question of loving. And in fact, anong sinasabi sa atin? No? Bago pa natin hiningi, mas alam ng Diyos kung anong kailangan natin. In fact, we don't have to ask for anything that we need. We don't have to ask for anything that we really need. What we have to ask for is to give us the grace to be able to fulfill His will. Yun lang ang dapat nating
hingin sa Panginoon. Why? Because He has given us everything. And He knows what is best for us. We don't have to ask anything. There's only one thing we have to ask, to give us the grace, to give us the strength to be able to fulfill His will. Yun lang ang dapat nating hingin sa Kanya. Nothing more, nothing less. Because God is very generous. He knows what is best for us more than what we know about ourselves. So itong magandang paghahanda, bilang magandang paghahanda sa pagdating sa atin ng Panginoon, unang-unang paghahanda, kilalanin mo ang pananampalataya mo. Kilalanin mo. Alamin mo kung ano ang kahulugan na maging isang Kristiyanong Katoliko. Kilalanin mo yun. Tungkulin mo yun. Otherwise, you will suffer the great consequence, a tragedy that these 5 foolish virgins suffered when they knocked at the door. When they knock at the door, the answer is, I do not know you. I do not know you. Let that not happen to us when we begin to knock at the door of God's kingdom. That may we not hear those tragic words, I do not know you. Hindi kita kilala. Hindi ko kayo kilala. Dahil wala tayong naging bahagi kay Kristo. Let it not happen among us to experience that great tragedy. That when we knock at the door, the answer will be, I do not know you. Amen. Talakad tamo po, itamang ampo. Sa salpantaya ko king meto nga Diyos, ipanglubos mayupaya, may ngawaking banwa ampo niyato, king sablang mayayakit at mayayakit. At king meto nga Gino, Yesu Kristo, anak ng bugtong ning Diyos, may bait king igpa, bayo pa, king sablang panahon. Diyos ibat king Diyos, sala ibat king sala, Diyos at tuto, ibat king Diyos at tuto. May bait may gawa, kayagum king panga Diyos ningig pa, aking kapamilatana, may gawa ing sabla. King ulitamong tao, at paulining pangakabos tamo, tinipaya iba't banwa, at may katawan niyang tao, lalangning banal Espiritu, King Birhen Maria, at milyari ang tao. Nipakuya king krus, pabulita mo naman. Lalam ng upayang Ponsyo Pilato, lina saya, meteya at mikutkot, at sinubliyang mebye king katlungaldo, agpang king ularing kasulatan, at minukyat ya banwa, makaluklok wananing igpa, pasibayang datang mitmong ligaya, ban mo kum karing mabye ampon may nga mate. Ating kayang kayarian alang kapupusan. Sasalpantaya ko king banal Espiritu, Gino ampon babyebye, amenibad king igpa ampon king anak, at kambening igpa ampon ning anak, miyagnan misasamban ampon mipaligayan, menas bukya king kapamilatan ding propeta. Sasalpantaya ko king metong akapulungan, banal, Katolika at Apostolika, papasyag ko king atin neto mabiyag,
king pangapatawad da rin kasalanan, at panayan ko ing pangasublirang ngering mete, at ing datang alangangga. Amen. Manalangin taking Ginoo para karing atsyubos saltamo ay makasindi sulo para king panyatang ning Ginoo. Nga tamong manalangin, Ginoo, pagkaramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin ni. Para karing ing tulara, mitdana, uyab ning kabigwan at kalungkutan. Baning Ginoo sinjanong pasibayo ding sulura, at tayranala papuntaking bangketi, ning metong alalong masayang yato, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing ing kapanayan da mitdana, uyab ning kayalan hustisya at pamanyakurak. Baning Ginoo, sinjanong pasibayo ding sulura, at tayranala painturo king bangketi, ning metong abayong yato, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing ing lugod da mitdana, kapamilataning sama at pamisalangutan. Baning Ginoo sinjanong pasibayo ding sulura, at tayranala papuntaking bangketi, ning metong amaygit a maganakang yato, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing ing kasalpantayanan da mitdana, at para karing kakapkap king kamaralumduman. Baning Ginoo sinjanong pasibayo ding sulura, at tayranala painturo king bangketi, ning yato na nin Diyos, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Para karing serata mata, at matutod na king kamatayan. Baning Ginoo sinjanang pasibayo ing kekatang kapanayan, at tayranala painturo king alangganang karinan nin Diyos, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Nadya sa ipami, tayran mo kengan, king dalan painturo, king kekang bangketing alang kapupusan, anong no ke makisulo king tula mong alanganga, kiti Amen. adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Tanggapin mo ang aming kalayaan, ang aming kalooban, isip at ngunit ako lahat na hawak ko ng loob ko ay aking alay sa'yo. Nagmula sa'yo ang lahat ng ito.
Manalain kayo kapatid, mankanakot kay kayong daon, maging katanggap-tanggapi, arapan ng Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapan sa ning Ginoy tindaon karinggamat mo. King kapuret kaligay ning kayang lagyo. King kakatayang kasaplala ning mabilog ng banala kapulungan. O Diyos ning pakalulu, kaniting Eucharistia, papasyag mi, ing kamatayan na ning Gino. Tagapan mo ring ayin ay ampang mi, at sapan mo keng tuki kayang mitmong lugod, uling ginuya, manggaman kay ngalanganga. Amen. Hindi naman natili kay kayo. At kekaan timurin. Itas yung laring puso yun. Makatasno king Gino. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat at matulad ang pasalamatan dakang parati naman ka rin o ipa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya. At sige ka, inke kaming pangayatyo, pangimot at pangataw. King pamipibimi, aldo-waldo, daranasan mi, inke kang lugod. Kilugod mong tenam, king meto yato, binyenen inke kang anak, ing banala espiritu. Bilang mumunang bunga, babiyagaran siya, king akayabi mo kami king siping na kapilan man. Ulinita kang bering sa blangkor ng anghel karin banwa. Darilad mi inke kang ligaya, lain makibe alang tuk ng babiya kapurian keka at ngami ang kakanta. Panal, panal, panal yang Ginoo, Diyos sa mayupayan. Mitnuyay banwa, mitnuyay yato, ike kang ligaya. Hosana, Hosana, ikaw katas kataasan. Hosana, Hosana, ikaw katas kataasan. Man yaing darata, ilang yun itinong. Man yaing darata, ilang yun itinong. Hosana, Hosana, ikaw katas kataasan. Hosana, Hosana, ikaw katas kataasan. Ikaw katas kataasan. Tingabi ning banaloig pa, kan simuli sa blang kabanalan, ulinita ipanig ka po mi. Itugtog may ng Espiritu man tumayong titi pangambon, karetang ayin mi. Ban pabanalaan na lahat para kay kami. Gawa na lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. At tatandaanan mi pa kanitang benging mi panganyayaya. Bayan ako sa loob ninawan ning benak yung pamaylas at kamatayan, ginawa na yung tinape. Kaya pasalamatan ka. Pirason At binyane ka rin kayang disipuluat nga na. Una niya iti ikayong anat ka na niya. Huling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinuha na yung kalis. Pasibayan pa pasalamat kay ka. Binyane ka rin kayang disipuluat nga na. Una niya iti kayong anat, minum kayo kaniti. Huling iting kalis ni kanakong daya, yung daya ng bayot talang hanggang tipan. Mami bobo para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Dapta niya iti kayong kapikaganakan kanako. Misteryo ni kasalpantayanan.
Yung kamatayan at pangasubin ng may biye, darawan miya, kaya kay ting tinapin ng biye, at yung kalis ng kaligtasan. Layon may pasalumatan, keka, yung pepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo at sumuyo, keka. Di kaming ansanang may sulusulak yung katawan at dayan ng Kristo. Ipuna na kaming anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan me, o igpaing banala kapulungan mo, ang makalaganap, kay mabilo kaya ito. Ban may ganap iya sa aking lugod, kambiyan ng Francisco, kay kaming Papa. Florentino, kay kaming Arzobispo. Din sa blang obispo, para iya diakono. At di sa blang susuyo, kay banala kapulungan mo. Ganakan mula naman di kapatad ming minunanang pepainawa, kimpikong kapanayan ng pangasubling mebie. Idala mo na di sa blang may ang unabi, kay pakalulo mo, kitang masalang harapan mo. Pakaluluban mo kengan. Lawan mo kengan, karapat dapat makamit kay bilang angga. Ban kambinin mo na Birhen Maria, indo ni Diyos. Kambenang San Jose, ng esposo na. Kamberin mo na Apostol. San Agustin na kay kaming patulunan. At kambering sa blang banal, ang bibiyebe, kalugod-lugod keka, king kekabaning panahon. Apurian at apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambenat kayo, Diyos ipang mayupayang tutok, hagam ng banal ay Espiritu, kaya sa blang tangalan at ligaya, manggaman, king alangangga. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, alleluia. Amen, amen, amen. Amen, alleluia. Ngini manalayan tayo ng kapanalikan at lugod kikikpa, kanya nga manong tiro na kay katamo ng Ginoo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Tapos magandagin sa blang marok, malakad mapakalabing kapayapan king panahon me. Paling ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati, king pamanali paning kasalanan. At may kabis kami alang kasasakulan king sablang kaligaligan. Kabang panen at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapang apos. Uling kay kaing kayarian, ating kayo payan, ating ligaya, manggaman king alangangga. Pag namang Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Kamusta na babalikdan ng kay kaming kasalanan. Noon yung pansinan mo yung kasalpantayanan, yung banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayagpang king kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. Payapanin ginaman tabi sa kapilan man kay kayo. At kay kaan timurin. Ipang tayong waganing kapayapan, king metong at metong.
Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin Ye Kristo yung Cordero ng Diyos, yung milalakoy yung kasalanan ng yato. Muna rin mayawas nga po naning Cordero. Yun ay ko rapat dapat pabalawas keka, dapat king kas mga mano. Kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanbed ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin ako nakataas sa aking kamay na
Manalangin tamo. Ginoo king Eucharistiang pagkasuluan mengeni, babayo mo ing biyami. Kapamilatanin kay kang Espiritu, daptan mong masulong sumulong ing biyamo karing puso mi, at papanatilyan mo kaming tapat keka. Idiyad man making kapamilatan ang Kristong Ginoo mi. Amen. Panalangin para karing mi ang ubiye. O Diyos sa ipami, ilugod mo miraras, karing mabiye at karing mete. Pasalamatan da ka, king maragul mong pakalulo at lugod. Sinesemeng pamilya mi, kaniting lugod mo. At yung lugod mong alang kamatayan, yung tayod mi, karing kapatad ming mayang ubiye. Pasalamatan da ka, king Aldo Aite, para karing sablang mayang ubiye ming pengari, kapatad, kamag-anak, at sablang din dapat mayap kaya kami. Tagapan mo sana iting panalangin mi, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Litanya para karing mi ang ubiye. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakalulo, Kristo pakalulo. Ginoo pakalulo, Ginoo pakalulo. Kristo pakaramdaman mo kami. Kristo pakapakiramdaman mo kami. Diyos ipangatsubanwa, Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwaring kekeng mayang ubiye. Diyos anak, aming abos king yato. Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwaring kekeng mayang ubiye. Diyos Espiritu Santo, Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwaring kekeng mayang ubiye. Santa Trinidad, meto nga Diyos. Ibiye mo yung pakalulo mo karing kaladwaring kekeng mayang ubiye. Santa Maria, Ipanalangin mo la. Santa Maria ang Indoning Diyos. Ipanalangin mo la. Santang Birhen, ting sablang Birhen. Ipanalangin mo la. San Miguel, Ipanalangin mo la. San Gabriel, Ipanalangin mo la. San Rafael, Ipanalangin mo la. ikaw sablang anghel at arkanghel. Ipanalangin yo la. San Juan Bautista, Ipanalangin mo la. San Jose, Ipanalangin mo la. ikaw sablang banal na patriarka at propeta. Ipanalangin yo la. San Pedro, Ipanalangin mo la. San Pablo, Ipanalangin mo la. San Juan, Ipanalangin mo la. ikaw sablang banal ay apostol. Ipanalangin yo la. San Esteban, Ipanalangin mo la. San Ignacio, Ipanalangin mo la. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo la. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo la. Santa Lucia, Ipanalangin mo la. Santa Barbara, Ipanalangin mo la. Santa Catalina, Ipanalangin mo la. ikaw sablang banal na martir. Ipanalangin yo la. San Fernando, Ipanalangin mo la. Santa Teresita, Ipanalangin mo la. Santa Teresa ng Calcutta, Ipanalangin mo la. San Agustin, Ipanalangin mo la. Santa Monica, Ipanalangin mo la. San Nicolas, Ipanalangin mo la. Santo Tomas, Ipanalangin mo la. San Matias, Ipanalangin mo la. Santo Domingo, Ipanalangin mo la. San Juan de Sahagun, Ipanalangin mo la. San Padre Pio, Ipanalangin mo la. ikaw sablang santo at santaning Diyos, Ipanalangin yo la. King sablang Marok, Ikabos mo la o Ginoo. King bayat ning kekang justisya, Ikabos mo la o Ginoo. King upaya ning Diablo, Ikabos mo la o Ginoo. King gutgut a konsyensya, Ikabos mo la o Ginoo. King lungkot ay lang kasing para, Ikabos mo la o Ginoo. King aping e matanda, Ikabos mo la o Ginoo. King dimlang e mayampat, Ikabos mo la o Ginoo. King dulom ang makapangilabot, Ikabos mo la o Ginoo. King makapangablad at tangis at ngulangol. Ikabos mo la o Ginoo. Alang-alang king kayumuyumuan mong lagyo, Pakaluluwan mo la o Ginoo. alang-alang king banala pangabait mo, Pakaluluwan mo la o Ginoo. alang-alang king kekang pangabinyag at pamagayuno, Pakaluluwan mo la o Ginoo. alang-alang king pamaylasa mo at pangapako king krus, Pakaluluwan mo la o Ginoo. alang-alang king kamatayan mo at pangakutkot, Pakaluluwan mo la o Ginoo. alang-alang king baligaya mong pangasubling mebye, Pakaluluwan mo la o Ginoo. alang-alang king pamaytas mo at pamagbalik king igpa, Pakaluluwan mo la o Ginoo. alang-alang king banal na espiritong pikalub mo kaya kami, Pakaluluwan mo la o Ginoo.
Alang-alang king pamagbalik mong mipnong ligaya king kawakasan ng panahon. Pakaluluan mo la, O Ginoo. Kordero ng Diyos sa milalakay kasalanan ng yato. Dinan mo ang kapainawan. Kordero ng Diyos sa milalakay kasalanan ng yato. Dinan mo ang kapainawan. Kordero ng Diyos sa milalakay kasalanan ng yato. Dinan mo ang alanganggang kapainawan. Di na mga langagang kapay na Ginoo. Aslagano saning sulumong alang kapupusan. Manatila sana king kapayapan. Amen. Ipamiti ka banwa, sa maling lagyo mo, datang kay kaming pamagari mo. May pamintuan ni Lub mo kaya tesulipan ti banwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiyan mo kay kami king aldo ngeni. Ang ponipatawad mo kay kami ding sala mi keka. Anting pamatawad mi karing mi kasala kay kami. Emo kay paisawul kin tukso no naikabos mo kami king marok. Amen. Bapo Maria, may upno aking grasya, ang ginawa ka. Nuan ka karisab lang babae, nuan niya panamaning bunganing atsan mong Yesus. Santa Maria Indon Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king igpa, ampon king anak, ampon king banalay espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan. Ngayon it kapilan man manggaman king alanganga. Amen. Di na mga langangang kapay na Ginoo. Aslagano saning sulumong alang kapupusan. Natila sana king kapayapan. Amen. Pangadyan tayo po ing Orasyo Imperata. Laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami. Laban king COVID-19. Apepasakit na at may kamatena karinda kalataw. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mi tutukan manintun panulo. Para kaniting sakit, at mampat kim pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, nurses, at din sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin nila retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula retang lilingap karela. At pagkalaman mo lang alanganggang kapainawan, detang mayang unabiye. Pagkalam mo kay kami, ing grasya mo, kaniting masakit na panahon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla. At ban makasaw kami, karetang at suking pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus. Ating pangakabos mi karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginoming Yeso Kristo ng anak mo, ang mabibiyayang pon magari kambemo, king kametunganin banal Espiritu, Diyos manggaman, king alangangga. Amen. Lalang na po ning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan na indoning Diyos. Hemusa na pisawili, inaklis mi keka, king kagulangan mi. Nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanuwanan a Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluan mo kami. Birhen de los Remedios, sinduning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin. Ipanalangin mo kami. Mag-umpisa po kayong November 9 hanggang po kayong 11. At suke po, mahalaki po kayong parokya. Yapin po kaya kaming annual retreat. No? Alata mo pong may sa kanita na pawali na po ng mag-retreat may ngayon eh. Yung misa po, kaya pong November 9, mag-misa ko pa po itangabak. Kaibat na po nita, makukepa mo. Datang kaya po kayong 11, pengi. So ito pong November 12, Thursday, mag-misa na ako po itang abak alas 7. Pagkasabi na mo po kareng aliwang parokya ano tamo. Iti.
Hingga naman natili kay kayo. at kay kanti mo rin. Bendisyonan na kayo ni may bayan, Ginong Diyos, singig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Pumaya kayo king kapayapan, pakita-kita mo king obra ng Ginoo, ating kapagsadyan, king panyatang ng pasibayo. Salamat, King Diyos. Tinukarin keking mea ulabi, kapayapan kekasangime, akeking liguran, kediking yato, king kamatayan kekano acu, akeking liguran, kediking yato, king kamatayan kekano acu. Para karela kapayapan kekeyadon. Para karela kapayapan kekeyadon. Hinalarang kasana in paraiso ning sablang angeles, walasang salubong teka, ning martires, at idalarang kam, ning panalasyudan, ning mayo at alana, Panginoon, salen.